On tottama konngol. Fatoumata Sisawani. Yamde sappo e tati fawi silmaji sappo e go Mali yembere e nder Guinée ko wakati goto ni ko fewndi ka yewtirde meɗen Dakar mi salmini on musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde hande yewtere meɗen no nawro en Guinée en kalan ko fate suɓugoji hooroya ko yuɓɓinaɗi hanki alata ko ɓadi millionji jeeɗiɗi guinénaɓe no hanuno suɓade hanki hoorejo ardotoɗo leydi di en nder duuɓi jeeɗiɗi aroji hakkude candidaɓe jeenayo hoorejo laamu faddew Guinée général Mamadi Doumbouya e tinodiraɓe makko jeetaɗo ɓe Abdoulaye Yero Baldé e docteur Faya Milimolo Tawa kono lumdiyankoɓe mawɓe e Guinée wano Alhaji Sellou Dale Diallo mami wiya hoorejo kiɗɗo leydi Alpha Condé mo laamu mum liɓa hitande 2020 wonɓe ɓe ɗiɗo no caggal leydi tawaka e wote ɗen e biyol suudu halfinadu yuɓɓingol wote ɗen ko feƴƴi wote ɗen feƴƴi e jamma guinénaɓe yalti e kewal ngam suɓade hoorejo keso leydi di limore e wotuɓe ɓen ko ɓaddi no ɓadi mi wayno capanɗe jeetato e jowo e nder temedere wella ko honno haray onon taskoron kañum ɗi suɓugoji hooroya ko Guinée ko honno wote ɗen feƴƴiri e nokkure nde won ɗon ko faati e kewal ngal maɗum mi wiya noone no suɓugoji ɗin yuɓɓinira ngam okkugol miijoji moɗon e dow lefol ngol rewrogon kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e go capanɗe jeeɗiɗi e jeego temeɗɗe jeego e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati